Kada čovjek usnije ružne snove, to se često pita. Imam problema po noći, kako i šta? Čovjek koji usnije ružne snove treba proučiti dovu. Da kaže A'udhu bi kelimati Allahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa yahdurun. Tu dovu kada prouči, to je dova kada čovjek nešto usije u snu. Ja vjerujem da možete naći, znači negdje po knjigama dova koje imaju kod nas, jel tako? Kada čovjek usnije ružne snove, prvo treba tražiti utočište od Allaha. Utočište od Allaha. Potom treba pljucnuti na lijevu stranu simbolično 3 puta. Znači ono pljuckanje bez pljuvačke, samo znači vazduh, jel tako? Potom treba, ako je bio na lijevoj strani, okrenuti se na desnu. Potom znači treba šutati te snove, nikome ne pričati. Treba biti čovjek ubijeđen, znači da mu ti snovi neće nauditi. I treba ustati nakon toga i klanjati. Ove stvari znači čovjek treba uraditi kada usnije ružan san. Da ustane znači navečer i da klanja, to je znači pohvalno i korisno da prouči ovu dovu i ružni snov neće ti štetiti. I to ako vidi dijete isto tako da ima po noći, znači ne sani se znači tome da se ista dova prouči, jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nije ostavio, kako kaže Ebu Zer, nije nas ostavio ni ptica, kaže, koja maše svojim krilima po zraku, da nam nije kazao o tome znanje, ilm koji nama treba u našoj vjeri. Pa da se pouči tako ako čovjek vidi nešto, ili tako, što mu može nekakvu nedaću i nepriliku napraviti.